Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jom kita export kita punya database yang ada dekat MongoDB. Okey, mula-mula kita perlu install MongoDB Compass. Lepas tu kita pastikan kita ada connection URL lah. So kita klik dekat ikon tambah dekat sini, add new connection. Dan kita masukkan URL, nama dan color ni kita boleh pilih color apa yang kita nak. Dan kalau kita tick favorite this connection ni, dia akan berada dekat atas lah. Okay, lepas dah masukkan, kita klik save and connect dekat sini. Alright, lepas tu dia akan ada dekat menu kiri lah. Okay, jom kita pilih salah satu nama untuk kita export. Okay, jadi kita dah klik belah kiri ni. Kita klik label. Okay, contohnya kat sini user F. Maksudnya user affiliate lah. So ini adalah senarai affiliate. Kalau kita nak generate query dekat sini pun boleh untuk kita buat filter lah. Kalau kita nak semua data untuk export, kita klik je export data dekat atas ni. Okay, lepas tu yang ni export query results dengan nak full connection ni semua data. Okay, kita klik je. Lepas tu dia ada dua, satu JSON dengan satu CSV. Okay, JSON ni biasanya kalau kita nak masukkan dalam satu lagi file JSON, okay, format JSON lah. CSV ni yang biasalah yang macam Excel tu. Okay, lepas tu kita klik export. Bila kita klik export, kita boleh pilih lah kita nak save kat mana. Okay, dan kita boleh buka lah kita punya file CSV tu. Akan ada semua dekat dalam tu. Okay, itu saja. Terima kasih.